Anyang laki din! Oh, si kamot gaya mare, nagapuang ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare, kurtina mo't kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes, Mare. Iso nga agparparikutak iti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay, kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Na bambanog kaaan siyang. Ne, si kamot gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa mo tan titurong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dahi ason niya ken kapakait. Tsak man amo dahi babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga ammo ti agbain. Dikit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas kan pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat. Naglaing dang agsao kan aguyaw. Ngam awan mat ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, Mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iji kalsada, Mare. Anya lakit din. Anyangay ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayan. Naglaing harap nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, lumang opisina. Tapno ato ser-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mare. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mare. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay akasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtulo dagiti kakaduak.
Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kat kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, lukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin-tun katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Huston nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya, adalat tamo di balkonda agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Wen, mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idemat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at damanin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarta iti kahada. Ay, wan anya. Adang agpaiso ti kastaan ng ngagko ide. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawan na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya ngay ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya, agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. Sige, adakin ka day ta anak kaw. Gamnay agan-anad kayo itigayam mau nga ibagbagam. Kitain yaw, nagiti lalaki pagpabayadan yaw. Ay, ni nanang mat, amangan no anda makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada.
anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko ang face mask. Ha? Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga aduti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrab-trabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dagas gayam itang tagsalsal. Ay, ang salod. Nyam daw yung iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo, tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na, makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kadno namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama panagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Ammo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Ammo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismuso alakay ko Namin ano ka no, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko, kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho, sirig-sirikan da. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Iso mo talagayam makanayon ang sumipnget, ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay, ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din, adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag ngam yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kaduka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdispyam. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Aguray panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.